أنا 24 سنة عمري ما أحسن أتحرك من هون لهون، ولا حتى سجلت عقد زواجي بالمحكمة لأنه ما معي شيء يثبت شخصيتي. يعني أقل ما فيها نحن لما نشتري علی دێرێکی کوردێکی شامەیە. ji malbata Dêrikê ku malbateke mezin e li taxa Kurdan. Di dema hevdîtina xwe ya bi Komîteya Wergirtina Mafê Hemwelatîbûnê, dosyaya wî hate redkirin bi hênceta nebûna belgenameyên Sûrî. يعني اعتبروا من أتراك أكراد تركيا يا عمي. ام وکه کردین ترکیه هاتبون هجمارتن ام کردین سوریه نه مالباتا دیریکی یا جتا خارکن الدین و خزمین ما ینج آلی دایک و لدر عاینه دایکا من جی لدر عایه ام بانگ لوزیر نافخوی سوریه دیکن که جدی لسر دو زامه بسکنه ام نخوازن تواهی جیانا خواه بی ناسنامه آنجی بی تو بلگه یکی کوپشتراس دیکه ام سورینه در باس بکن ام سورینه سجلت من وراء الموضوع 8 مرات. فايتين من سجن طالعين على سجن، فايتين على سجن طالعين على سجن. ئەمجد و دوبرایên xweyên dîtir ji niştecihên parêzgeha dereyayîna ku ew jî ji malbata Dêrikî ne bi heman hêncetî dosyaya wan hate redkirin. Emced dibêje ku heta beriya du rojan jî keça wî ji dibistanê hate dûrxistin ji ber ku bê belgename ye. نشتري سيارة نسجلها باسم الناس. Gava ku em otomobîlekê xetek telefônê an jî perçeyeke erd dikirin, divê em wan li ser navê kesên din tomar bikin. Ev rewş wê heta kengî bidome. Em ji bav û kalan de Kurd in. نحن كراد أبا عن جد. Ji bo şopandina sedema redkirina dosyaya malbata Dêrikî ji mafê hemwelatîbûnê me berê xwe da rêveberiya kar û barên sivîlan li Şamê. مثلا علي سالم عقاب هذا تم رفضه لأنه ما أثبت أنه هو من الأخوة الأكراد، يعني ما بيحكي كردي. Endama komîteyê ji bo me da diyar kirin ku ev dosyayên hatine redkirin sedema wê ew e ku wana ti belgenameyên pîwîst pêşkêş nekirine. ورفضنا حوالي 9 عائلات لأنه me daxwaza nêzîkî neh malbatan red kir ji ber ku belgeyên wan tune bûn ku isbat bikin ew Kurdên Sûriyê ne. Çar malbat ji ber ku nasnameya wan ya Tirkiye hebû. أثبتنا أوراق تثبت أنه هن سوريين أكراد. Wezareta Dadê ya hikûmeta Sûriyê daxuyanî kirin ku ev malbatên dosyayên wan hatine redkirin ji mafê waya ku tan bikin. كل من رفض طلبه حق ما في هر کسی هيا گوردی جویرت کرنه در کوا و ابریا همو دلیل بردست ادعای خو پشتراس بکه رد کرنه دوسیه ده قناغه د سپیک ده نه ویواته و جمافه ولاتیبونه به پارمایا جبرکو ولاتیبون ما فکر روایا وی ملتیه. Li seranserî Sûriyayê pênc navendên pêşwaziya Kurdên Mektûmil Qeyd hatine vekirin ku derdora 300,000 Mektûmil Qeyd li Sûriyayê hene. Li navenda Şamê û di qonaxa xwe ya duyem de pêşwazî li 176 malbat û 17 kesan hatine kirin û neh malbat dosyaya wan hate redkirin. Solîn Mihemed Emîn, Rûda û Dîmeşk.